E Corte aveva ratificato la petizione di avvocato del caso con abitanti di Salinha Cercada, ma alcuni si vanno passare contro il governo. Si tratta anche di casa Salinha Cercada 23A, che una compra ita per bando per convertirla in un complesso di appartement. Corte aveva proibito il governo per cambiare destinazione di erfpacht voor di residencial para comercial. E nel stesso momento ha proibito dono di casa para ejercer qualquer tipo de negócio ou huur apartment no sítio. A decisão aqui corte está a subrayar que o ministro não tem autoridade para cambiar a destinação de um erfpacht ora que a área de destinar somente para casa residencial. Het land mag niet wijzigen op straf van een dwangsom van 25.000 gulden per dag met een maximum van 10 miljoen. En ook Porto Galinha mag geen commerciële activiteiten laten plaatsvinden, ook 25.000 gulden per dag en ook een maximum. Ik heb begrepen dat zelfs geen één appartement mag daar opereren. Nou, dat heeft u helemaal gelijk. In aanbouw zijn er 10 appartementen en er mag niet één appartement worden verhuurd of wat dan ook. Geen enkele commerciële activiteit. Abogado Gert rep defende interesse de vicina di caso in questione, mentre il bufete di abogado Ran Cruz e Franchon a defende comerciante Francisco Porco Galia e compra di casa riva terreno di 1.136 metri quadrati in januari anno passato. Turco sul mese guarda vorte dia e caso bini padillati di bodem procedure.